Tuntum video chuan MPSC ina har satna an to chungchang kan tidon nge nia MZP lamina an malak dan chungchang te tlema chipchiar le ko kimdu leka video sim gan han tum dona ta chuan masabera kan han en masak tura chuan zalen new second muang hianin MPSC noya exam nei tur som pakhat thiam chin omlovin ahun son te nia zalen August sang ni som pani August ni som pani sang ni som ni paruk Mizoram Public Service Commission MPSC no chuan na an tho chunam theri lo awang in an machop limited departmental examination le exam sang an bo sai tur chungchanga voin khan hriat tirna anti chuaka exam pasari nei tur chu tiam chin omlovin an son hla Mizoram Public Service Commission MPSC chuan ni thum chung na thok theilova siam ani awang le engtika nge na achunjam theidon ti hriat ani lo awang in limited departmental exam atana in pe felna hun a khailak zota a ni som pare thariat sang ni som ni paruka examination board saina atana ama ti fel ngai thil chi sang te tundin hmuna malak the ani lo awang in exam tura ruat sa te hi lo thei loin son hlat angai antia chu wangin ni som pare thare sang ni som ne paruk atanga tran tur limited departmental examination nei hun tur lo ruat fel to chu tiam chin omlovin son hlat postpone ani de candidate te a hriat tir ani group C examination nei tur question paper po pe man ani don lo ti akonsa department te a hriat tir ani bok ti ni ata khanin then khatan chon MZP hi an tran om via wanga then khatan ro chonin an huat la om ve view thei bo ni ti te po kha hriat thei a ti chon khan na som pakhat exam tur tun nai mi te khan en ho ta ila kan soi tong khan departmental exam tur kha limited departmental exam tur kha promotion for assistant grade under DPNAR hian omdona state election commission noya khanin ani chu August som pare te tang som nila pakhat exam tur kha ani a Tichuan limited departmental exam for promotion to UDC under various department ahian August som pare tang som pakhat exam tur sang ni som ni paru kha omboka limited departmental exam de vakani a pathumna hian UDC under health and family welfare department ani a chu po chu August som pare tang ni som ni la pakhat tho khani a tichuan palina chuan promotion to MPESS tinia a short form hian da eng department thil nge ka chiang mai lo hei August som pare tang som ni le pani exam turani a ti chuan LDE thawa promotion to enforcement inspector under transport department mi hi awm boka parungna hian promotion to surveyor 1 under land revenue and settlement department hian exam turom boka promotion to circle officer under social welfare women and child development hian ni som pare tang ni som ni pakhat August exam tur omboka ti chuan substation officer under forest and environment excise F&E forest and environmental ti nge la hi eng department nge ka sai mai thailo F&E ST ni a hian ni som pare tang ni som ni pakhat in kar exam tur omboka LDC he departmental exam ne LDC PE under DC Mamit Group C no exam tur ni som pare ta midor hi postpone boka driver PE under cooperation department Group C August ni som ni exam tur postpone ni boka section assistant under PWD Group C August ni som ni le ni som ni pahat exam tur kha postpone ni boka ni tuna MPSC ina an malakna lungoilo na wanga MZP na manlakna khanin ti kha anita ni khan bulhan tran taila ti chuan eng tingin nge he har sanna hi aron om chodi beng warna ina atar la na hi kan en phainga ti chuan MZP president te poshwe da tele minang dang thu soi te po kha kan react phaidon ani
MPSC chana chungchanga MZP ngai dan le rilfia na tinia MZP chuan MPSC za omna hum him ani theina turin MPSC in online portal thar 2.0 manga nikum sangni somni panga jun thla atonga na alak sang sanga candidate ten har satna anto changin MPSC lengin chinfel ani theina turte candidate te boina to zinga langsar tak one time registration OTR system chu rin rola nei ngam chi ani ri lo ziate MPSC online portal chu ti changtlun angai ziale ti changtlun angai na point sang te thlenin ma alo la thina MPSC thunei tu te chairman le secretary ho nge ya online portal thar 2.0 en hovin demonstration te po en ho alone to bok ani MPSC online portal thar chuan masona tur tam tak an nei zia mu ani a OTR candidate document upload po du anga alo capture thin lo awangin document check mu mal om lovin candidate valid list tar chu ani tamai thina written result chu vecto le interview tur ko to tepo OTR document upload kim lo awangin reject ani pha ta thin ani tini tele hianin makve do chu written result chu vecto le interview tur ko to te an isi chuan OTR document upload kim lo awangin engtiangin nge an lo reject le tilai poi makve tak chu ni tilai hi MPSC hianin in tifu lo de nge ni tilai hi valid candidate tar chho to zinga mi te nia written exam po result chho to si interview tur ko to te OTR document upload kin no wahan reject le po chu thilmak tak kha ani ve a ti chuan online portal thar hian candidate valid list tar chho donin document a tla le thlalo alo capture anga document upload kim lo te chu alo reject thei tur angai ani OTR hian chu tiang anga na atho tak silo awang le system afel tak awanga valid list alang vek written exam vek to le interview tur ko hial to te po interview tura ko tur te document chau manuala check ani nu in document upload kim lo awangin reject ani le ta thin ani tilai hi afel le lai chu dilai chu na om shim shima OTR ina upload ton pom vek to exam po nei to interview tura ko te manuala angeniang physical and document han check ani nuwa document upload kim lo wang reject han nei le tilai chu a zik tlok ngenia fel fai tok le mo ti theitur te bo ani dona ti chuan tin portal thar 2.0 man ani don hian tuna candidate te har sana to zinga langsar ber pol OTR a document upload kim lo awanga reject chan tur instruction mumal le fel fai tak MPSC atanga chu ani lo shim ani slot pakhata document pakhat upload theya siam ani a slot claim te ba ka others omin slota document upload bak zong chu others a PDF a compile in upload vector ti emo others a document dang chu upload tur ti instruction om si lovin documents others a document upload kim lo te chu valid lisa anlan nu written exam an pek nu written result a chu nu interview tur ko te po document upload kim lo awang hian document upload kim lo chhun lam hian reject an ni la ta thina ni tilai hi chu MPSC hianin anti fel hel do ani tilai hi chu chiang khop me he tiangan lo tin hi chuanin chu tilai chun MZP na antran na hi thil aw mang tak po nia he tilai hianin document upload kim lo an lo nei ni pon kha an document ron engeniang physical la manual aron so le the kha apom the chuan original ani si kha chun tilai kha chu alo pom ve mai om tak khani ka ti ke ma chuanin maro chu an pom chung lo ani mer kha tilai kha du sak big angeniang chumi te chun du sak ani ti ha theina tur thil te po omalan na lai te po tilai hi chuan ani dona chumi ni roller chuanin kan chalai te na exam tur te pon chu teng khating chu ni a ti han zo fe te po kha anti ma mo ve te po ni in alang thowa document sentinan I Paul som tangin engting tangin deal ka shelawa Paul som pani graduate pon theya post graduate te polo ne me theya eta PhD thleng pon min document lo ne theitani khating khalin khating zong submit kha ana tur khom lo khachuan engting nge others a hian ti theining MTM
thok vek te po zo fe na chang te sheve ta sela chuanin boin tam ta ke chu fel 5 ve deu nge mo ti the te po ni a ti chuan hei hi MZP chuan reject chan tlinga angai lova tilai chu MZP hin ton tilai hi chuanin online portal fam kim tok lo awanga candidate te tortir le dai si hi MZP chuan dik theya angai lova MPSC online portal that tok lo wang le a that tok lo na anga MPSC instruction mumal tak apek box lo awang in MPSC thiam lo leo a MZP chuan angai a candidate te har sat na chu chinfel sak ngei tur le MPSC chu anti dik tok lowa tlang tlet lova in pom thiam tur le mason zel tur turin MZP hetilai hi anjik dik lo ninga mason zel turin MZP a basic tlatani ti a thu hi abung de leka MZP chuna basic tlatani ti ni tur angai ta ila ni hetilai hi chuanin system thar kan man do ne hi chuanin engam mo chen hi chu fel lelang ti te po kha rin thiam kha chu kan ti ma moneta chuan alo dik lo do ni pon lo submit kim lo po ni sela physicala manuala original adik khap submit tur ni kha chuanin ani takimane ti mai tur khania he system hi OTR chungchang hi heta hian enlock taila kalo zota englawa khan AI khanin heta min chan na hi hetiang ang hi ani chuanin AI chan na hi ani chuanin one time registration hi na voi khadil na tan mai atok lova MPSC noya na idil apiang ai manzel turani ti ni a ti chuan aming in one time voi khat alo ti chan chu iming inule pa ming ipian ni le ile khathiam na educational qualifications angchi I profile bulpui kha voi khacho systema I lot register don ti na ni ti a amanjui dan tlang poi chu noi miang hian ascanable theng ti ni a account voi khachiam I personal details le document te voi khat I upload anga I ID le password ti na yang ti ni a na deal na deal apiang mandan na thar alo chu apiang in I account a khan I login anga kha na big kha I vathang apply mai don ani I profile siam sa atang khan I information kha alo in fill sa autopopulate don vek don ani ti a update thei ile ka thiam na alo san bel antinan MA zo thara ani chuan I OTR profile kha I update le mai train tur ani ti nia hetila hianin digilocker kan tiang de kha ani tur ka nga ya he OTR kan ti one time registration hi MPSC na san pa nei atum wang te po ani ina langa amaro chu tila hianin I update the ni tho hi chuanin ngatinge a fel la khani kan an update ve mai ro ti ngai dan te po kalo ne ya he AI na min zona aka zona min chana hi adik lo nge phe chu ka shelova update thel ni lo ta sela one time registration hi arin tlak entiran min ti sol pala lo nei the ta document upload sol te polo nei the ta khateng khan har sana kha atok ve thei don thoni ti te po kha aron lang ve le bo chu talai chonin MPSC hin in siam thana turin nei ni chonin changthlat lo khanin in siam thamai ta ola chan chu na la ga ni le zel dona in la le zel dona to na po na som pakhat lai exam tur om kha ahan chon opringot dona khateng apu khan khana deal tur tang kha chon engma zo tak chonin MZP khan dem om view mai thei thowani konglai lama chuan chumi pe lama chuanin khana a low tling to in ngai tling le ta siro te po athen chu court case te po high court apo khan gauti high court aizol bench apo khanin complaint te po thelun di te po kha kalo mu a ingpo chuni se khang te po khan ra tharon chotura an be sei ta ila achunga kan soi point te khian online portal thar 2.0 chu arin tlak lo arin tlak tok ri lo zia tar langin MPSC hian arin tlak tok lo na le an thiam lo nirenga po candidate te tortir an tumtlat hi thil dik ni theya kan ngai lowa OTR chungchanga instruction movement le fel fai tak pe chuang si lova candidate te physical verification nei thereng written apotling khap to interview tura ko to te po reject job le phanana OTR an mangle thin chu ti to lo tur le anti diktok lowa mo phurna langam turin MPSC hawtu te kan nge na system fail awanga candidate reject ai chuan system fail awanga candidate chunga physical verification nei tura chan spec emo OTR document upload hun chung siam chu
thil ni dan phung ni tura MZP chuan kan ngai ani an tia tilai khanin kha document kha AI chana khanin OTR an document upload to sa kha update thein chuanin update vele mai om tak po kha ni ni tela hianin chumi pera ma chuan lo te dik lo po ni sela lo upload kim lo po ni sela physicala verification ti theya submit turamo I manual la check thei turan nei kha chuan kha tilai kha pom mai om hit ani chu tilai chu MPSC hianin an system a kha engeniang an kalpui tumna lama candidate te thiam lo na nei lo chunga engeniang thiam lo chantir ni alan thei lai e chuan MPSC chu an demom hle ni ti kha ke ma chuanin ka hmu dan ani a MPSC how to te chu voitam tak meeting puin online portal thar chu ti chang tlung turin ro na sang sang thlen ani to a portal thar thatok ri lo awang le a thatok ri lo na anga manjui zer ani don po in instruction mumal jok peturin ngen na voi tam tak thlen alo ni to bok maso na po mu tur tam tak om rolin online portal thar thatok lo lai berle instruction mumal om lo laia form lo fill up to te chu physical verification nei tura hun sak tur po in voi tam tak MPSC how to te hi soipui an lo ni to bok ani antia tele hianin he online portal hi tute siam nge ka hrechi lova tilai hianin MPSC hianin an mani thiam lo angorngora han burgun thei ani nalai om thowang chumi ni ro chun he system a hi tu tenge an siam tira tu te design nge tu te develop nge ti kha a en thei mai donin kan ringa ta chuan ti dik tok lo om khanin khatilai khan nga tinge MPSC khanin an siam tirna software siam tirna te kha inge ning ron siam thale tur te pon an ti mai lo ti kha zo na om ve thei kha ni thowa chu tilai chu inge ning MPSC tangtlat lo khanin ni chumi te khami te ron siam chu ni ta chuanin an ti dik lo ni kan lo en thad le tir le kan lo simram tir do ni chumi chung chuanin physical data in submit ate chu in profile on submit te chu kan pomani ti te po kha inglo mai te sta sela chuanin a thavion kan ringa a chutilai chu engpo chu ni sela MPSC kha ni an tangtlat tia MZP lamina an soi te po kha kong le lama chuanin apom om ve tho tangtlat lo sela chuanin in siam rem kha alo ngam ta sela chuanin ta chuan thil thazok kharan chuk theini chutilai chu MPSC po khanin an mani kha thim in chan vena tur khom tho ta ni chuting khating chun system hi chu mi te kha design chu ni a du angin alo fel fai tok lova physical check kan nei le do ni ti khan ti mai sela chuan thil hi a boi ve ro tur ani a chu mi ni ro chuanin MPSC te po hianin du sak zong han thun lan ram khan ngai to ve mi o ti thei dur te po khatiang kha alo ni vele tho bok ta a chu tilai chu nge ne controversy like kha thilom ve thei khani ta ni chu taka chu nge niang MZP te naron tran fung lai kha va tran lo thei lo lai khale aspirant te kan zirlai kan tholai te naron dir lezel tur tan po ngai ngam takan na dil na tur kong kha a om ve tho ni ti te po kha a kok ve tho ni ti te po kha a ching viunga tilai ha kan zot lok nge AI hi min sil theng o one time registration hi to develop nge nun sil thei don em kan enanga ka sar zan hi dik lo nge chu ka shelo em po chu ni sela min sil thei la fa ti chuan khami ba kha kan kal phele photang OTR system hi MZP point candidate tan mal som na tam tak a thlena wangin thra kan thi a ma se kan OTR man mek hi a friendly tokri lova candidate jinga boina tam tak a thlenta a OTR chungchanga instruction mumal dong lovin candidate tam takin form and fill up a OTR system na thatok lo na le MPSC changa instruction mumal awm lo wanga candidate document upload kim lo te chu reject mai lovin chance peturin MZP chuan MPSC how to te angen non le bok
ti ni a tila hianin candidate then khate khan anti dik thei thu boksia MPSC lama khanin candidate then khatena anti dik thei lo lai lo om lai kha MPSC khan he OTR hi an tran an en ngana na man to kha chuanin one time registration hi anin ngana na man to kha chuanin midang pon anti dik theilom ti lai kha an tran phung kha ni vele thei thowa chu ti lai chu thil engeniang thil in nial theina thil tak po kha ani vele tho bokta midang tan anti dik thelai karanga ti anti dik theilo big ti khamo chu chu thilom ve theite pone thowa MZP chuan candidate OTR awanga boina tok mek te chu hriat thiamna petur le OTR system ti chang tlun na tur a MZP rot na te chu ti hlotlin ani ma chuan candidate tam takta na boina thlen tu ani awang in ti topri a UPSC in OTR ti topa universal registration number URN system thar a introduce ang thleng po a candidate ta na ol samna le fair zok ani don ani chuan min kalpui tur emo OTR ti changtlun na tur a rot na sang te ti hlotlin ani hun man tlak ani hun demonstration mumal tak nei ani zo vek khuna zirlai na zong mek te a experiment a min mang to lovin man chau ni to ro second ti ani ron ti atila hianin ke mana kalo clear dana chuanin in nial theina om de wachu candidate then khaten anti dik theya candidate then khaten anti dik thelo le lai si kha makve tak chunia lo ti dik lo a lo upload kim lo te po written paltang to interview mai to han job le de kha thil mak tak chu ani chu ka ti ve shim shim ke ma tak po hen kha te lai ka chu til fel hel tak ke chu om ve shim shim bokani hetiang boina tok hi an tam em a ril hla chang in shallow clean in basically lo le MPSC lama zot felo te chuan reject ani le ni lo hi a introdon lova MPSC lami interview tura ko turte written atling chaute manuala document an check awang in document upload kim lo awanga reject te hi nizana MPSC lam thu choka tarlan ai kha chuan an tam fe ari no mani exam pakhata chuan valid li si za pathuman oma chu ta tang chuan mi somsari pali in exam ma chonin mi somsari te chu document upload kim lo awanga drop an ni a pali chau te chu interview tur ko an ni drop reject te hi an reject an ni hi anin shalowa written paltang lo wanga anin ngai ma se ti thave tak tak anom awang le mi pali lak tura pali chi an tlina wangin MPSC lama anzot fia reject ani chanan rechau ani he na lak tura hian document upload kim lo awanga drop person hi pali chau paltang anom awangin asang viewin arin om nizan lama MPSC thu chok a na dil na lu ta tanga boina tok te chu za zela te a asan lo thu anron soi kha chu reject ni in shelo tam tak anom wang ati theng tila hianin za pathum vanil listen oma chu tang chuan somsari pali in exam ma choni mi somsari te chu document upload kim lo awang drop an ni a pali chu te chu interview tur ko an ni a an drop reject te hi ni reject ani in shelo ani kha chuan an na dil kha an tlina in ring lo te poni mai the ta chuanin written pal tlang lo wa ngai ama se ti tha ve takan om wangin pali lak tura pali chi an tlina wangin tira chu thil mak ve chu ni thowa chu tak chu ni MPSC na kha one time registration kha engeniang man rotang kaya mangin andu sakjong te hlna lak nan an manga ninga tingai dan kha hetela hi chu na om ve thei tat ne chu tak chu ko ta kharin kesakal making ka she solo chun hetela hi chu he na lak bi ge chu ko thian stay order chu pe in karinga details ka mu chi lova ma chu I khoi mo soi thom le engmo khaka mu wang khan a ko ta kal vel khai tela hi chunin thu dikhiron lang chok mai tur angai ta ila a trainer in oma kan zirlai kan tholai na zong mek te na thiam tak tak le kha thiam tak tak te hianin indik na chan voi mu ula te hi chu kan du puitlat chawani ta chuan kotin thu chiangaron ti felanga ta chuan in MPSC te po an document an exam paper chung chang te le answer paper te po adil mai the tiang khanin thu na thar bengwar thak tak tak te pom thoi tur ngai la a thome tin na muto appointment pack to ti buang bar tharle lam hi MZP in
MPSC nena ngenna anilofa kan ngenna jok chu achunga kan tarlang angkhian thilkal to thiliam to te appointment pack to te nilovin tuna candidate boina tok mek recruitment process kal meka MPSC interview al conduct lo na a tehian candidate chan siam sak tur le nakin lo ka OTR wanga boina la tok le mai tur te la ka chan spetura ngen na jok ani heron te tila hi chu MZP hin tranum khop maya hetianga zirlai na zongmek te ta aron out chok thin a hi hetila hi chuanin kan thalai na zongmek te pohin ana chang in tre turata na poimo chu kan na diala te kan exam paper kan channa kan answer sheet te hi RTA manghina dil chu thein ka ria a kan exam na kan na dil na ti thatho khoda kanin ngaya kanin muni chuanin kan na dil na te po hi kan answer sheet te po hi RTA mangten deal thinila ta chuan engeniang I ati thajinga kanin ngai kan tling lo ni si chun khateng kharin high court a PIL thelun changte po emo complaint theluna changte po seta zeri ta chuan MPSC na he OTR hi indu sakna kan du sak zong te na lakna thun theina turata na man tang kaya man thei tur ni anga alan nai om the hi diktak chuanin rontifia zel ta ula thavi wang chu chuanin diktaka na lak zel tura alle thalai te indik na chanbo in hum him zel turata an thilpoi morning te po kha rathiam ta ila a thavi ome tun tumata chun kan video te khatizung khaloni phot sela ador le chuan MPSC ma dodalna chungchang an na lakna chungchanga an norna MZP nan man lakna mi chi sang sang thu soi kha karon da don ni tuna tan chun kan video te khari jong khalone photo se man no be kule